Baumia, when the president Jan Yasa say, me na 2020, Yabatua Bamitimi me fear at Tata. Says the Kufuad one Fakonanoa, Yamashimi fear, and said Jomama Ba, that's one would tell my own TV station. Me Jomahama, maybe a year for Kunyanso, on 4 years. And you know, I'm not 12 o'clock, no, 2 the TV station. Abuakobi, MPP, no, and Mapa will be. Hey, they said, yeah, by now, by a Casas, you didn't see about me. Chairman to me, and I'm about me, and Lusu. If you say, and Yama Bia, Chairman to me, I know. So, one day, Bedia to my friend say, you are Yarina, do a Yaleno, and no one as so train. And then you go on the man. Omo ye maybe tia hosando na point back to agada me see Ghana ye be chino ye be sa chino ama wono ankasa mu na nim agu ase na wie yaba ne boni wodi so ase nya no ni nyina to be dadi wo be soleti a level wusu mpa na oni ani me kan yakopon nyina som no ka asase se level wusu mpa wo ye nyame ni pa nyame ngosra e wo ne so we say wo janyame se ye me hye na solidai o nim na so ya boa pa Oni who? Me na be catch wo. Me na catch ka so for omu. Dia ne Savannah Safo. Me kan fuju TV. Amo bibia Canada ha de no an e hwede je ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso. Abusia fo mu akwa babiem eba Ju TV so ene maba fada enchen ena no momo ni twia se ye nyanto abai fada ehye enkom wo me chane yi so se MPP twin mu eni abetene ye pese day eni si befa osini pi esue ena konfo ni na asue se eni ombefa na the reason tia eye NDC befa no to abani wie na se NDC fa memra na nchen o nsem yo be ka kire me efa MPP ho eye secret bi ni sinto bi e wo ho a yenim abusia maba na nchen se me ne be twetwe nkomo afa ensem e ko social media titi yabato yi na de e wo ho bia no wato ye bo ase a kire we enye ntokwa eye disua onti maba na nchen fada Kadachi wele mame miame ho akwaba na ho ye de nyame na dum de nyame ase na namo ase mim se NDC for ye di nkunim nyame ne nananom amanim angu ase da efi se meme nkasa abra meka minim de meka da bi nobody meme ase bi ameka bi ebam ena tam bi amesa kasa se wow be soleti a level wusu empana se pa ko ni ani wo be soleti a level wusu empana ni ani so ti ase agrada ko shini no on what one mo odi nsem hunu se level wusu empana be gu ase ono na nanim agu ase ono na nanim agu ase oni chama wuntumi wo mo no nanim agu ase Yesu so hu ntokwa konya ko ponku ma me na me MPP ni but eduru be bi na se mi hu sa ba bi ade ne kɔ no enko yi a asase wo ka fada oni nti ne ma hyeda ba wo nchen se de ehu bia be se mi hu no on se wo hye nkom ne kɔ be 1 month ni o oh yes ache yes na media minim se bia eben na mutumi di ba ache so still na wo kan oh me ede na koso ko discount media ko discount media wono so ɛhɔ me ka che ni place discount me ka enne amobi ate se Jomama be fa kunna no ɛhɔ na me pese mbusa se die na hu nti ma wo ka se wo be fa na mpa me wo me yeni pa me hu me wani me wani eti bi ye be se bia me hu so ti ase se bibi be si pa me hu no maka cho enti na me se nipa bia wo to wo ho no se onya o godfather so wo to na mo bi a obi hu se sa na mo ya wo to no eye anase enye so what ase me che enti nipa bia wo ho no mo a abano ni ato awie o abano ni ato sunsun ma wie on de bi si da no e bi na asie no de bi si da no bi na asie no abano ya to honhom awie but nipa nim
Pero beka se o ase NC afa wi no ase da kasa kasa na we guy. Ma me okra video no kwa me hwese me hunu a. Se me nim ba bia kwakɔhye. But me sound yi. Me nim ma me hwɛ me check me hwɛ ade. So say how many months? 2 months. I mean, sure, you 2 months. And I predict you. O ase for the same time na ho ndiamo nim say. And now this cat media so and no so eda ho. So what you say? You say ye kasa ye nim de yeka. And ye nim tumi ekuta ye. Okay. So what you say? Ye nim tumi a ekuta ye. If you say ye nkasa ye say ankure hunu na ye dede. But me nya ankure hunu. Okay. Me ka bibia me nim bia me ka. Anam dim me na asi so anam nim tumi ekuta me. MPP no emma power biem. Some people go power biem just say e kan di Japan e be fa MPP e de ba power. If you say enyama bia chema wuntumi aye no. E wo sunsum no. Woni bedi atuo omo friend say Do yare na. do yale no eno ho asotwe na Nyankopon de ma no. Eno ho asotwe na Nyankopon de ma no. Hey, baby, Niema MPP for aye no kokoa mu no. So when said me wan ni bia anka be hunu de yekoso. Father, yen ko ni say bedi atu de na asintia because bedi atu for now yare. Omu boni no omu niema omu ye ni sumase. Unim say omu weki ya sa mai we say odi ayi alanka ahyechi what they say. MPP. No one MPP no free MPP could we say achi. Hosi adoye. Omo ye ne mabi tia hosi adoye na point back to sender. E di ama no. Enne na me kasa asem me say. But onye mo besa. Sunsum no omo ye omaje say hosi adoye. Omo be sie no. Yes. Eto nantwie nyina omo sie no. Enti no ho eno ho na hwe se me to we you adwo so bagino boni bia fam ho abone ne be back to sender. E be back to sender. Hwe ensem wo kokoam ni se kase ye dwegu abonten ya papa enye papa. Ye kase ye dwegu abonten enye papa ensem be piepie no. Chama untim se wagina ni so. Se wagina ni so. Di omo hu bi o ma hu bi. Di omo hu bi o ma hu bi. Waje party e dia kantan woni ase panimu akora umu no musala na mudidi reverend usu empatem hwe mami kasa meche obi o yesunsun numa biada oni kasa to be very careful ma sunsun obi o sunsun djuma bia mani nkese wo Ota kasa asem. yes mani nkese wo oni ne bia to be very careful. So what you said to be very careful. Obi osunsun djuma bia oni ne deal to be very careful. Because what careful benya problem. Me mama kasa we asofo ekomudi wo moda bia mo hye kontrofo we say wo janyame se me hye na solidai o nim nya to ya boa pa. Janyame sa wo janyame no o ya boa nim so nim nyansa se me nim so nim nyansa se wo ya boa pa na fu kapu no ana o de nam wo hye kontrofo ana o mo hye o janyame wo say MPP NDC nya aba no a ye me hye wa solidai se wo ye D4 do no so hu no. O ide D4 woni hu me na be ka kire wo me na be ka kire ka so fofo omo tumi a woni hu o janyame ni hu me na be ka kire wo me challenge se obi challenge o janyame se so o janyame so wo tumi a o so wo tumi a ombra me mfansia ni nim kire no ono so okura de mu kura ye bia o se ono waka me se wo gunsa me se woni hu oni ani sawuni ania hwe wonti fo ko tum fa be compare reverend usman paul sofu bie no organ ha sofu bie no organ between ho compare reverend usman pa oh yes papa me frika na asem wo chene so nye na asem o ache e ko be 3 years yes ye ka say ya nanim de ye ka ani nanim de na siso papa no me so da so ati say day usoliti ya no a be hwefem ono so ka ho na wa ko TMPP fo na MPP fo beto fam say team
na chema wuntumi ene na hitafo ne afedi omo fo mu nsangu omu ti Sa question me say busabi woni Reverend Owusu Bempah woni no connection bia na. mini ni connection bia mini ni ayankofa bia but minim me ye konfo oye sofo minim de me hunu onmu minim de me hunu onimu minim se we nyame nipa yakopon na ato ne safe no enye wo mo makwaje abosum enye wo mo makwaje nsuo e de adwuma onye bia enti se woni ni kasa na so wanye very careful no so kasa hey say ne beto lewa Owusu Bempah setan bia onye kase oye nipa bia ahonhom de ni ye adwuma o pafa wiase aduane nyina ama no odi onye kase oh yes ahonhom a anasa abofo a edi achi omode ne ye adwuma no papa asua man God e kan yakopon nyina som no e ka asase se Reverend Owusu Bempah wo ye nyame nipa nyame ngosra e wo ne so it is only deal to be very careful papa sa papa no so wo obenyi ni be deal bia no a wanye very careful no obenya amane so tiase enti sa abatwo ye beto no na mpipi fom ho ye mesra aba no ne ato honhom awie yes aba no ya to honhom awie me kan sa aba we se ya to honhom ya to awie o honhom but ne panim Father mami busa o question me answer no wato aso because nkofo ka say mo dey predict no I say last year omo to ne e ben na mo am she that dey kan ma hu hwe ne nsem be na nkofo ka na out social media me enye ne na me ka say John Mama ba be di president fi say ne medical mehu correct ne medical mehu enti sa manfo yom de omo hyenkom no me ka ne meka bi awie no me bofo be ka che me wie no I say me stop. Oh yes serious and then some stop if he said ye be catch me wie ma be ka upo ma be ka ntu pa fa open fa I won't care to the hu ye yes o sunsum oh yes entina NDC for hu nintem edi mi kako dwa to Reverend Owusu Bempah no oh yeah okay if he said awie be me ka say me come platform say Ghana ha Reverend Owusu Bempah eye nipa bia ono ye de na si ahenia no yes Nyankopon de na si ahenia no etu na so te se den na so be di president e wo Ghana ha na so won si papa we so oboa oh yeah I will tell the truth so person would akonya o man nyina konya no person would na se won ko si papa we so oboa o papa nsu ase kome maame o kome papa ho oboa kofa wiase tumi nyina bia bibra ko India kofa wiase India fo abosuma na so bibia bra oboa Owusu Bempah Nyankopon di na si Ghana se ono ene esi hene Father me hwe this side no so o kasa no o bo nkofo me yensa din agrada nso ka ho bi die na ekoso pa o agrada na Owusu Bempah ntem ti ama ntumi de bi odi na tem ase format bi no use eba agrada ho oye obi o ye jimifuo onim nyansa odidi wie no de fo twitwi fam yes but agrada na wie beba John Mama ba no agrada wie beba cover TV see ana wa say okache what say baomia en shatale white na baomia she trouser black intina baomia din kuguo no shame on you ba o sanso o jubilate ma NDC shame on you nani na wuo ya no asem obeka bia eda online nani na wuo shame on you yani mkwase no dia sa na nim guase na aba na wie yaba na wie ye aba NDC aba no ye be chiatum na wie yaba ne boni wodi ni suma se nya no ni nyina to be dadi yes ne boni wodi ni suma se nya ni nyina to be dadi sa konfo agrada no boni ne boni wodi ni suma se nya ni nyina to be dadi enu tena ko bopa edin ko dwana ko hye MPP boba power na onya kwan na o manya no hwe Father won ye sure say na no nansen obedi do atem ne to ko be no ba kuntina ma kasa me de won timi ache okay me odi matem no si Reverend Owusu Bempah na me ka che ne se opo mpoji so agrada me sie Ghana ye be chi no ye be sa chi no ama wono ankasa mu na nim agugu ase obehu se Reverend Owusu Bempah eye nyame nipa ye so wodun saka nyame kosua eti so wodun sa ubi wanu di Reverend Owusu Bempah tem eno me be di ochi sa agrada 2025 obedem ache wo bia na wie ye beba no enye fe John Mama eba power no ono afi no Reverend Owusu Bempah
ebe che ni nyansa ono nim se ya no ye smart ono anu se nanim wu asem na mbe tua ne kapa na mbe tua ne ka obi o soliti a doma ma bia na obi o soliti a no level wo so mpa bia no nyame be tuam ka tua ne tua ne ka ampipi fo omo nim na egu ase chema untumi nanim na egu ase nyam akura ketewa wahantan kasa de kasa enwuna moto of krok no oto ni TV station aboa ko bie so obema bio TV station Chairman untumi o main TV station o kasa no de sesi ni bo what do me chema untumi wo ye hwan why you be there se ye ya bai na aba se de na bai wo so no timi di sesi ni bo no kasa se doma ma woni president hu ba o mi oni president ja me kai ba o mi oni president ja na wiase asai ba o mi a woni president ja na wiase asai me na 2020 ya beto ba mi timi di mi fie eto chacha se kufo ado amfa konwa no a ya me himi fie anase di mi fie pipa nyina ko kasme e ko mali baba yes me nam di mi fie eto chacha yes yes did jahoy enimu na nam did jahoy enimu na nam na the MPP omo aye no this can Japan beto baba gi MPP I will tell the truth even though MPP ministers ni MP for nyamu nya tutia ba omia omo nya tutia no hwanti chama untumi nti omo nya tutia no hey they said ya buy na buy kasa so de nsa si yebo me se me chema untumi ye kasa de nsa si yebo ye so ya buy na ba muto no a na mu yedide mu ni tumi mu ni hwe na mu yedide ye si chance hunu na yedide mu me kasa umbra chema untumi pie bra be kasa wo ana wa ma ba omia elusuo chema untumi ma ba omia elusuo chema untumi ana ma ba omia elusu oh yes Papa wan say asem we say wo twesan me say chema untumi ana ma ba omia elusuo evidence o me say chema untumi na kase sam ni dwa ni buo mu ade ni nanum kasa fo tantan no fada me say how dey twesan tie nanum kasa fo tantan how dey me say me ba wo mu ba omia kana Japan no ni do matam o ne say politics politics say we so politics say we so politics hwe na bai first na bai o enye na bai wo dia hesem say Jomama ebe chine tum ni TV station no ye be guro se Jomama ba na so wangu tema untumi TV station a me Jomama me me yire fe kunyan so on 4 years me na be ka kire wo me na hu say ye de kra eto chacha e wo sunsumu e de ma no MPP ni biada wajin sanfun wakaseti Jomama anakaseti we husu bempa na se Jomama ba wanche no a ye be ma Jomama hu ni se yei anye ni se konwa so sunsumu ye wake sunsumu ansa na be pie ni so hwe ne esi ye ba o mi ya chichire no sunsumu ndi wo ye bi wonim di wo ye ni ye pese ye mo hu se ye wotumi che wo mo papa me ba wakasa bebre oni chema woni no wontukwa bi won se de bia me tabu se woni wontukwa bi we ba kana na fi no wanya nana obia ni ntokwa obia ni chema wontumi ni ntokwa afade oba cassette asa cassette Kofi Boache ACP Kofi Boache what do me sha unse yeso hu ntokwa kwa Yakobon ku bi unse o kasa nyina no hwe enne Yakobon beto nsupa egu Jomama inshira so oh yes nyame we to nsuo egu Jomama inshira so nyame be ye senkyerene abofo no Yakobon so abofo pempem so omumbra Ghana embe ye senkyerene ena no ba obi frɛ me o ka kyerɛ me sɛ adekote mo elusu ne ye MPP elusu ne ye mente me ho ase bi ne ntokwa bu me ntokwa no e kyerɛ sɛ o ka so bo mu nkyirimu kakra papa ntokwa na asɛm na ho ye de beto next week and I say if week we beka a kyerɛ ekwan a enne de
nkunimdie na me ene nananom ama ye ni mu angu ase ama ye mpa boye anya kwa ama man ka se omotimi ye eno ene ade asese ye da abofo mpempem ene wiase atumfo ene wiase homa ene wiase nsuo nananom nsamafo so me ka se me si dwomama ye di nsamafo nyina ba beto aba e di ama dwomahama na ye ka na obi ne mo ntiase eno na ada adi no eno na sese ada adi no osankafo na ka bibia woni bro afei na ebre na so ti sabre mi ma mi bi tie mi a on kana komanto ni yem se dwomama ba free SHS no ontwem ye ona MPP for cancer free SHS obi twem no enya na kwati is not true ontwem eti se ohun na kokon ketekete nso e kokon ketekete na beba enyo na di pragya ba ma nei pragya ko ba bia otimi nyafo no emma ni panya adwuma ye hwe boys ne omutwi pragya akromfo first akromfo no mtifi mu nya adwuma ye eno mu nya pragya obi etwi bi adana for kokon ketekete no mo ne nya adwuma hwe eye papa enen kokko board no kota kokko ba ko 1.5 enti so wode kokko ba na se kokko no ye wo ne se yenya kokko no bi to ye se to no 70 cedis ya ye kofa ne ma mkofa ye kran kokko frabuche ne de aba ha enti se obeye nkokko e wo Ghana ha amo portrait farm for otime nya bi akofa abe ya ni nyina na obekwa kra akokko e frabuche wabasa betua duty na se ye bi wo Ghana ha obesa aye kwakoche duty ya na nipa bi ntini ma bi ase dwomama oye matured mind onim de beboa Ghana wode pragya ba ne ye ka ho asem ne ye ka ho asem ne pragya na ma boys nyina obi anya dwuma ye ene ompi anya dwuma ye so wode pragya ba ne ye ka ho asem kokon ketenkete no ebeboa Ghana papa se Ghana ye kran kokko frabruchire ne de omaba na oba betua duty na se won twa duty na se obeto ufaka na kota kokko no eba na se obeye no a de kokon ketenkete fa so beba obeye ne ma papa obesesa Ghana or the dollar beba 10 cedis or the dollar beba 10 cedis oh father me say or the dollar beba 10 cedis yes or the batters e be kan yezo oh ebe se wodwina no a me wodwina no a obeye boni but ye see adwene Ghana nyina ho sort ya say eno bi ti abrochire otoka $50,000 $5,000 obi twa duty $20,000 okoya na obai nti na boga fufre buche bo muntimi faka ama so ba na obe han ka ene de no kre so what ya say obi timi di mo so de mo bre ne maame amu no beduru ha ba ontimi twa duty so what ya say ene ni nyina so bete ni nyina so bete bitu atoka $50,000 me carry duty nko ha almost be say $20,000 yes carry duty nko almost $20,000 okoya na so buy it is oba obetiti sane obema dollar ni nyina akofem isabe mi ma mi bi hwem ya metima ka chum nyanso monka wa komanto yem na omabai aba ohun onu bie mobo father me hwe this side answer ne be come hwe this side nwi answer me pese me hunu poten de ekoso MPP me ene na be so be ka ba be se me hunu be di atuo de na ye no be di atuo no na meka kire wo se se mo pam mfa na mbere me hwe no so mo pam mfa na mbere me ne me ma me papa ene ehoma ne dua ne homa fa na mbere me hwe be di atuo de na ye no efise eye sunsun masem baabi omo ye ade no sunsun baabi omo ye ade no me nko metimi akwa sere ama no ade be sa eno de kokko mu asem akokko nto badwum de si awo he eji so busam pipi for na nkasa me se bedi eto ma mfa na mre me a onsole biem wada hotim onsin dada mu biem wada hotim papa akokko nto badwum mem se insuo no enti ma yemfa ya no ensi na o ka spiritual sem wani hu akire de na ade ye adwuma me di nsuo ye adwuma me di nua ye adwuma me di abosom ye adwuma me di motia ye adwuma me di maame wata ye adwuma me di papa wata ye adwuma me di ahonhom bebrebe ye adwuma me kuta straight nko 779 straight so re ukra podua anka yes to me bia da so ye sofo ye hwan ye wo to me bia kuta obi an me obi eti sa be me ma me bi tie me ni so wasama no ana afi de bi na nsa me kan me si akyekyere nipa te se emwa ai akyekyere nipa te se emwa ai bi kum wo mo akyekyere nipa te se emwa di so wote ho no won pe bible said afi be duru bia no a
obi ekoto na nti obi ekoto akoko obi ekoto odwane saa nya chichiri nipa emu accident emu niema bebrebe obi be frɛ boche beba Ghana obeba no ontimi nko enti entra ho emma saa ne ma wentu wo godfather bi afrɛ godfather uni godfather bi na saa efiri 15 fo kono me ya kwankyere bi a akosa kwankyere no me de di ama wo mu a bibi like say ya chichiri wo mu ana uma so pese 2024 no we Nyankopɔn ene na die edi utwa akopim 2025 se boni bia 15th year me yes ade no eno ye busa na se de na so choba na me ye busa ba bia wo bia da wo de ofre me wo pese me ye busa ma me ye busa ma di o mi sese me kire no ma kire wo wo betimi aye afan se nipa bia ko ba bia se wo busa wo nim busa wo chi if se sa bosu we ye wura mu no ya chichiri nipa te se dai ya chichi nipa te se dai se ya chichi ye di nkokɔ agu cage mu a ye ye nkokɔ se ye bekum sa na ye di nipa agu cage mu chichiri mu nyanoma brochirefo wo ya to ho from now going pe bible ye di sikai nufanu bi ebeto ho di yes akwankyere no eno ye back to sender nipa bia na ono tu ho amra no sa amra no ontom intimi number ne 0244 481611 0244 481611 wo a problem bi da wo so wo adadwiri bi da wo so wo di anantia kokonfo komalam ho obi antimi amwo the grandmaster the spiritual leader maame wo tapiesie mini problem wa de bremi a mintimi amwo wo mini o how bi a eda wo so wo di anantia wiase nyina da emu akonfo emu malamfo obi antimi amwo the grandmaster eye sikasem ana eye awalesem ana eye bible ana to na mo ne freme ne bra ne mo bi se fata bi asem bebo no me mfa mo o netimi diye netimi bo ho bai se be yakwase bi entimi wo na afiwe se no ebe kɔ na wieye na wo no wo ma ene wo yire o haw ni amani bia ento wo wo brechi se wo baga na freme na me hwɛ kwan mu ma wo se kwan mu ya ansa no waba me hwɛ wanim ni wachi emma wo wo ga na so freme na me hwɛ wanim ni wachi ma wo bidima no besia me de obi bia ase problem bia wo bia da say yellow to say yesikasemo say ya wale semo problem bia wo bia da frame na wo frame a wade so na so no mesue e di ama wo number 0244 481611 0244 481611 me da mo ase mo ma ba abusia for father na de na no asi no ne commission ni na ma me ba ha because the okan no ebem okan ache satam na ni da so ni ho se and see between afa but ebemu I think say nyame nko a me station so no kan no bebe ebemu na be se me ba na me nyam waye bi eno wo kire me se me san ko na me san bra na de ewo ho bia no osan ebeche me te busua anu afre fada na de ho bia oni no akasa aha anam de mbesi menjene nka se me MPP ana me NDC ni adwuma ana me ye medin attitude safo mbesi peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.